Plan setve neće se značajnije menjati u odnosu na prošlu godinu. Procena da će osnovne ratarske kulture kada dospiju za žetvu biti skuplje bar 20% u odnosu na isti period prošle godine. Država subvencioniše kupovinu traktora sa čak 50%. Ministar Nedimović u Kosjeriću prezentovao novu liniju subvencija sa kojom će se krenuti krajem marta ili početkom aprila i pozvao sve da se prijave. Uskoro će biti raspisan konkurs za dodelu prvih 500 praznih kuća mladim poljoprivrednicima i stručnjacima. Reč je o programu podele praznih kuća sa okućnicom, izjavio ministar za brigu o selu u Vladi Srbije Milan Krkobabić. Na početku smo još jednog izdanja emisije Agrodan. Kao i uvek, i za danas smo za vas pripremili brojne zanimljivosti iz sveta poljoprivrede. Mada je ovih dana sneg na kratko pokrio oranice, prolećna setva neće mimoići ratare za manje od mesec dana. Većina njih se već pripremila i napravila plan setve. Agrarni analitičari kažu da ratari neće pogrešiti ni pokajati se šta god budu sejali. Cene primarnih poljoprivrednih kultura sve do juče bile su znatno više nego tokom žetve, pa su očekivanja da će tako i ostati i kada se bude skidao novi rod. Jedino treba vreme da posluži. Čini se da su poljoprivrednici koji budu sejali suncokret već sada u prednosti i da će dobro proći u pogledu koštanja novog roda, jer su već krenula prva terminska ugovaranja. Direktor produktne berze Novi Sad Miloš Janić kaže za Dnevnik da je sklopljen terminski ugovor za 200 tona suncokreta po 47 dinara za kilogram suncokretovog zrna. Očekuje se da u prolećnoj setvi kukuruza zauzme oko 1.000.000 hektara, a soje i suncokreta bude posejano na približno istim površinama, između 220 i 230 hiljada hektara. Plan setve predviđaju u Udruženju Žita Srbije, neće se značajnije menjati u odnosu na lansku godinu. Ratari su već spremili potreban materijal za sejanje, pa cenovnik sa berze neće uticati da uoči prolećnih radova menjaju kulture. Agrarni analitičar Žarko Galetin kaže da će osnovne ratarske kulture kada dospeju za žetvu biti skuplje bar 20% u odnosu na isti period prošle godine. Galetin kaže da procene sada ukazuju da bi soja mogla da ima najvišu cenu u odnosu na druge kulture. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović posjetio je nekoliko sela na teritoriji opštine Kosjerić i razgovarao sa meštanima o dodatnim podsticajima koji će biti dostupni poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije. On je rekao da je poljoprivrednicima u toj opštini prezentovana nova linija subvencija sa kojom će se krenuti krajem marta ili početkom aprila i koja će biti zanimljiva za ljude u zapadnoj i istočnoj Srbiji jer prednost imaju stočarstvo i voćarstvo. Da pojasnim, ako želite da kupite traktor od 20.000 evra, pola dobijete od države, 40% dobijete od banke i to na 3 do 7 godina, a vi učestvujete sa 10%. U Kosjeriću je u posljednje 2 godine kupljeno oko 100 traktora od subvencija države, tako da mislim da ovo ima smisla, rekao je Zarino Nedimović. Imamo dosta problema sa krompirom, pa čak i ovde u Kosjeriću, pa ćemo u komunikaciji sa velikim trgovinskim lancima to razrešiti. Cena nije onakva kakvu smo očekivali, ali ćemo se potruditi da ne ostane mnogo krompira u trapovima, nego da ga pokušamo izvesti iz Srbije, kazao je Nedimović. Ministar za brigu o selu u Vladi Srbije Milan Krkobabić izjavio je da će uskoro biti raspisan konkurs za dodelu prvih 500 praznih kuća mladim poljoprivrednicima i stručnjacima. Reč je o programu podele praznih kuća sa okućnicom. Ovo je početak velikog posla, rekao je ministar gostujući na Happy televiziji. Uskoro idemo sa konkursom za dodelu prvih 500 kuća sa okućnicom u selima Srbije, a cilj nam je zajednički, da u Srbiji bude što manje praznih kuća, rekao je Krkobabić. On je dodao da ih je prema procenama oko 150.000, da će biti dodeljene pre svega mladim poljoprivrednicima koji žive u zajedničkim domaćinstvima, žele da se osamostale. Kuće će, prema njegovim rečima, moći da dobiju i mladi stručnjaci iz različitih oblasti, agronomi, tehnolozi, veterinari, lekari i drugi, čije prisustvo i rad mogu da doprinesu razvoju sela. Šansu da konkurišu imaće i svi oni koji žele da se sa porodicama iz grada presele, žive i rade u selima Srbije, rekao je Krkobabić. 3 generacije jednaestočlane porodice Pavlović žive od poljoprivrede u selu Tabanovići kod Požege.
Obrađuju oko 25 hektara zemlje, gaje krompir, jagodu i malinu i bave se mlečnim stočarstvom. Kažu da zbog cena koje variraju ne može na selu da se živi od jedne kulture i zbog toga imaju pune ruke posla tokom cijele godine. Zima je na selu period kada nema rada na polju, ali se prodaje ono što je tokom prošle godine proizvedeno. Pavlović i Stabanovića ova zima je zatekla sa zarobljenih 30 tona prošlogodišnjeg krompira. Cena mu je ispod svake cene proizvodnje, a čak nema niko da kupi. Znam da sam u krompiru jesenas, što se tiče vađenja, nafte i dnevnica, 313.000 i neki dinar, jednostavno živih para uložio. Ja još zato nisam prodao krompira, nisam prodao za to. A da ne pričamo o ceni koštanja proizvoda semena, đubriva, preparata, dovesti do onog magacina da se proda na tih sad nekih jadnih 10 dinara. Njihov krompir završava ovih dana u ishrani za krave. I baš kako na selu rod i prodaja zavise od godine do godine, Pavlovići gaje ovce i bave se mlečnim govedarstvom, koje je stalni prihod. U štali je 20 grla koja dnevno daju do 400 litara mleka. O njima najviše brine najmlađi Marko, koji želi da se posveti selu. Ja bih volio da radim poljoprivredu i vozim traktor, pomažem sve mojima i to. Da li ćeš se možda školovati u tom pravcu? Pa verovatno ću biti veterinar i krave ću naše lečiti šta treba i drugim ljudima pomagati. Pavlovići imaju i po 50 ari jagode i maline. Ovih dana se uređuju malinjaci, a počinje i priprema jagoda. Plasman jagode je lep, ide za izvoz za Rusiju, to je solidna cena. Rad je suloko u sve, mi maksimalno sve ulažemo i maksimalni su i prinosi, ne mogu da kažem. Evo sad narednih dana počinje da se priprema jagoda. Moram iz nekih sredstava jer jagodu smo prošlu godinu potrošili, mislili smo da ćemo uložiti iz krompira u jagodu, krompir prodali nismo, stiže malina, stiže setva. Oni su domaćinstvo koje racionalno posluje. Svaka kultura koja nema računicu se uklanja kao što su uklonili kupinu i šljivu. Kažu da je jedino što bi im olakšalo poslove i da ne moraju da se stalno orijentišu na razne kulture, to da se zaštite domaći proizvodi. Okvašivač lepilo je mikrobiološki preparat koji sadrži bakterije stimulatore rasta biljaka. Lepilo poboljšava delovanje sredstava za zaštitu bilja i folijernu prihranu, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju. Ovaj preparat omogućava bolje prijajanje pesticida i folijernih đubriva za biljne delove i produžava efikasnost primenjenih sredstava. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. Kraj mene se nalazi jedan u nizu, u paleti Agrounik proizvoda, lepilo. Evo, upravo će sada gledalci da vide. I ja vas sada pitam, doktorko Đorđević, o ovom proizvodu da govorimo. Da, lepilo je potpuno nov preparat koji je godini izašao na tržište. To je prirodni biookvašivač, odnosno okvašivač koji omogućava da se preparati, odnosno đubriva, ravnomerno rasporede po površini lista. On sprečava da kapi preparata skliznu sa površine lista, što znači da lepilo lepi, omogućava da se pesticidna jedinjenja ravnomerno rasporede po površini lista i pruže zaštitu biljaka od raznih bolesti. Može se mešati sa svim pesticidima, herbicidima, fungicidima, insekticidima i tako dalje. Doktorka Đorđević, hvala za razgovor. Agrounik, agrotehnologija ima rešenje za sve. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. U nastavku emisije očekuje vas Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji predstavio 14 najinovativnijih lokalnih ideja za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha. Približna ukupna vrednost svih odabranih rješenja $1.000.000. Na konkursu za dodelu subvencija namenjenih projektima razvoja turizma u ovoj godini, turistička organizacija opštine Inđija dobila $2 miliona za nastavak realizacije projekta rekonstrukcija keltskog naselja. Uskoro počinju radovi na uređenju jezera i izgradnji trga, a u toku godine očekuju se i prvi posetioci.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji predstavio je 14 najinovativnijih lokalnih ideja za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha u Srbiji, pristiglih kao odgovor na izazov inovacije za čistiji vazduh. Na konkurs je poslato ukupno 55 rešenja u 5 kategorija za bolje praćenje kvaliteta vazduha, prečišćavanje vazduha, kao i za otkrivanje zagađivača vazduha, a odabrano je 14 predloga, rečeno je na predstavljanju inovacija. Približna ukupna vrednost svih odabranih rešenja za bolji kvalitet vazduha je $1 milion, a UNDP je podržao inovaciju Novosadskog instituta Biosense sa $22.000, koja uz pomoć savremenih tehnoloških rešenja i digitalnih alata može da detektuje lokacije paljenja strnjike i tako doprinese sprečavanju požara. Ukazano je da spaljivanje strnjike posle žetve ne uništava samo humus, već i ugrožava okolne ekosisteme i dodatno zagađuje vazduh ugljen dioksidom, te da će podaci koji se budu prikupili uz pomoć ideje Biosense instituta biti dostupni svim građanima Srbije na posebnom portalu. Direktor tog instituta Vladimir Crnojević objasnio je da je cilj da se uz pomoć satelitskih snimaka zajedno sa ljudima na terenu i Ministarstvom poljoprivrede utvrde lokacije spaljivanja žetvenih ostataka. Naveo je da će u tu detekciju moći da se uključe i građani pomoću aplikacije na mobilnim telefonima, a da se gotovo rešenje projekta može očekivati u narednih nekoliko meseci. U plasteničkoj proizvodnji Šumadije zastupljene su razne vrste poljoprivrednih kultura, a sve više poljoprivrednika pokreće plasteničku proizvodnju cvetnih sadnica. Za plasteničku proizvodnju cveća u šumadijskim selima opredeljuju se uglavnom mlađi ljudi, ali i porodice koje imaju više članova. U domaćinstvu porodice Stepanović iz Botunja različitih vrsta cveća ima u 5 plastenika. Do pre 10 dana bilo je i više saksijskog cveća, ali je veliki deo sadnica prodat za Dan žena. Posao je obiman. U plastenicima se radi cele godine, tokom celog dana, navode Stepanovići za Radio-televiziju Kragujevac. Početak proleća obeležava cvetanje visibaba, ljubičica i baštenskog cveća, zumbula i narcisa. Ljubitelji sobnog cveća uglavnom kupuju saksije sa ciklamama koje plene lepotom boja krupnih cvetova zanimljivog oblika. Ciklame ne podnose visoke temperature pa često svoje mesto dobijaju u zastakljenim terasama ili u prostorijama koje se ne greju. Sa porastom temperature vazduha počinje sadnja sezonskog cveća koje proizvođači u ovo doba godine brižljivo pripremaju za prodaju. Posao sa plastenicima iziskuje veliki novčani iznos u samom startu za podizanje proizvodnje. Ipak, maksimalna iskorišćenost tokom cijele godine isplati se onim najvrednijim. Porodica Tošović iz Radaljeva kod Ivanjice bavi se plasteničkom proizvodnjom nekoliko decenija unazad. U samom početku kapaciteti su bili dosta skromniji, ali u zadnjih 10 godina, povećavajući postepeno, pod plastenicima imaju oko 50 ari zemlje. Svi su površine po 500 kvadrata i tu imamo neku proizvodnju koja je bazirana najviše na ivanjičko tržište, znači radimo od kraja januara počnemo proizvodnju rasada, koja sada evo trenutno paradajz i paprika već stižu za rasađivanje u čaše i negde početkom aprila imamo rasad koji je spreman i kod nas za iznošenje ove plastenike i za prodaju. U samom startu za podizanje plastenika treba dosta novca, ali kako domaćini kažu, za dugoročnu proizvodnju potreban je i kvalitetan plastenik. Ja sam se vodio nekom pričom da to radim izuzetno kvalitetno, tako da su svi moji plastenici urađeni od podcinkovanih cevi, toplocinkovanih, debelozidnih, sa duplim konstrukcijama, jer ovdje se dešavalo da konkretno 2011. godine pao je sneg od visine 1 metra. I tada sam imao neke male, niske tunele, oni su svi od snega prolomljeni. To se kratkoročno ne može isplatiti, ali ja sam, kao što sam rekao, to gledao dugoročno i polako to, eto, ja bi možda, imam zamjerku samo na kredite koje ministarstvo daje, oni su do 3 godine. Za 3 godine ne može da se isplati takav plastenik. Pored rasade u plastenicima porodice Tošović rastu i mnoge druge povrtarske biljke koje Ivanjičani rado pazare na svojoj pijaci. Pa znaš kako, i da posadiš i da sečeš, da nosimo na pijac, ja sam više na pijacu, tako proizvodimo svašta po nešto,
ono što možemo, salate, kupus, rasad, pa onda idem na pijac, držimo tezgu već godinama, ima 30 godina kako istu tezgu držimo na pijacu, ljudi me upoznali, onda imamo svoje mušterije i kući dolaze i tako lepo prolazimo, zato savjetujem što više omladine da bude na selu. Uspeh plasteničke proizvodnje bazira se na maksimalnom korišćenju plastenika i kvalitetnim i predanim radom, ističu domaćini. Kombinovanje rasade i same proizvodnje raznih povrtarskih biljaka iziskuje dosta posla, ali pruža lep osjećaj sopstvenog biznisa. Opština Inđija razvojnu šansu vidi i u turizmu, imajući u vidu geografski položaj, veliki broj vinarija, razvijenu proizvodnju zdrave hrane i brojna domaćinstva koje se bave etnoturizmom. Velika očekivanja su i od keltskog naselja kao jedne od brojnih turističkih ponuda tog kraja. Na konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini, turistička organizacija opštine Inđija dobila je 2 miliona dinara za nastavak realizacije projekta Rekonstrukcija keltskog naselja u Inđiji. Uz pomoć sredstava opštine Inđija uskoro počinju radovi na uređenju jezera, izgradnji trga i platforme na jezeru, kao i drugih sadržaja na otvorenom, a pomenuta sredstva od ministarstva biće iskorišćena za izgradnju još 2 keltske kuće. Iz turističke organizacije naglašavaju da će u toku ove godine lokalitet biti stavljen u funkciju turizma i primiti prve posetioce. Dobar prvi korak ka uspešnoj berbi. Horus, efikasno rešenje protiv pretnji monilije i venturije. Puna efikasnost u širokom temperaturnom opsegu. Horus za zdrav voćnjak, Syngenta. Za kvalitetan i visok prinos prihranite pšenicu. Primenite Slavot 7 litara i Amixol 2 litra po hektaru. Agrounik, nauka posvećena prirodi. Syngenta! Sezona stiže, cene nikad niže. Dual Gold, obezbedite soji i kukuruzu zlatnu zaštitu od korova po čak 20% nižoj ceni. Amistar Extra, sačuvajte pšenicu i ječam od bolesti i uštedite čak 20%. Za moje polje najbolje. Syngenta. Znači, kad kažem Syngenta, mislim i na suncokret i na kukuruz. I kukuruz, i kukuruz. I to kakav. Syngenta. I suncokret, i kukuruz. Kakvo nas vreme očekuje narednih dana, saznajte u vremenskoj prognozi koja sledi na samom kraju emisije. Zima se ne predaje. U većini mesta u Srbiji danas je oblačno sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U nižim predelima očekuju se mešovite padavine, kiša i sneg. Dubo umeren, povremeno i jak vetar severnih pravaca, a najviša dnevna temperatura kreće se od 0 do 6 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za utorak najavljuju prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. Jutarnja temperatura kretaće se od -2 do 1 stepen, a maksimalna dnevna od 3 do 9 stepeni. U sredu novo prolazno oblačenje sa kišom, a zatim suvo i postepeno toplije. Očekivana biometeorološka situacija uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele i osetljive osobe. Oprez se savjetuje mentalno nestabilnim i osobama sa respiratornim tegobama. Kao meteoropatske reakcije mogući su neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.